asinako lokho ukuthi mangizokhuluma ngezwi kaNkulunkulu fanele ngiqale ngithandaze ecala asinako lokho naseBhayibhelini asukuthola sithola uPeter abizwa uPeter abizwa ngoba kwesinye isikhathi uzoba nombuzo ukuthi awubaba Ndebele yena akakhuleki sithola uPeter abizwa uKhoneliwe lapha masifunda incwadi yezenzo 10 ukuthi ayise umlayeza but emukuthandaza baba Ndebele ngithi okay I get you somehow because angithi manje ngikhulekile endlini mangiphuma yeah njengoba kune Christianity asihlangani nathi into yaqala abantu ama religion lawa amaningi la khona into yaqala abantu asingeni thina sibana kanti mawungona awusi Christian angisho kanti ushutha awusi Christian kunomehluko phakathi kwe Christianity ne Christian so lokho ngathatha ngathi uthi inhlangano ethile iChristianity uzokhuluma ngamathini ngamathi ukhulumile nami sisaphila uzokhuluma thini ngamathini mara sengikhulumela ukuthi angithi for instance John umngcawo kuba ne program kuza abantu loved ones bazokhuluma phambili bakhulume ngawe that's why ngibuza ukuthi umfundisi kuphela was not supposed to do that nabantu asiba angeke sibanike ithuba ngoba abantu abangayazi inkolo kaJesu uzofaka into engekho lapha uyayibona indaba athi abantwana sebazolamba manje akhalisa abantwana athi abantwana sebazolamba manje. Fixhaven connects you with trusted plumbers, electricians, cleaners, and more right when you need them. Simply download the app, find reliable professionals near you, and get the job done right at the first time. And if you are a skilled professional looking for work, download Fixhaven Pro on the app stores, use the code CHRIS26 for a discount, and start getting jobs today. Go to the description and find their link there or on our first comment. Welcome to the Dobbies Show. Of course, I hope I didn't know Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on Sunday in camera, this thing is usual, my brother. I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. You see, I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell as well as join the membership, and also donate our details shown after the disclaimer. And please watch the video until the end and don't skip the ads. You're also supporting the channel. Shout out to everyone who's doing that. We highly appreciate it, as well as shout out to Fixhaven for fixing us. Otherwise, James, are we on grace? We on grace. Yeah, Baba Ndebele is back. Yeah, Sikafikile Baba Ndebele. Yeah, ufikile studio, Chris Network studio. Awumbuza ukuthi sikhuluma ngani mhlanje Baba Ndebele. Mhlawumbe uzokutshela we. Ngabuza uBundebele noma sizwa masingena. Or ninganginika le kwesingakhuluma ngayo. Hayi. Sizozwa phakathi. Swin phakathi. Egandi. So somuzwa phakathi. Kasi seme kuyo le mfundiso. Oseme kaJesu imfundiso yabapostoli. Ngicela ngibingelele bonke ababukeli nabalaleli bendaba ezinhle zikaNkulunkulu. Egameni likaJesu ukuthi siyaphila. Ngibonga uNkulunkulu kaningi thina singabantwana bakaNkulunkulu sihamba ngalendlela kaJesu asinako lokho ukuthi ake sicele nangu usibana sibongela asinako lokho futhi mase siphumile sihamba sikhulekile emakhaya angithi sikhulekela itrip yanamhlanje yonke asinako lokho ukuthi manje asinako unless umoya uthi khuleka asinako lokho ukuthi mangizokhuluma ngezwi kaNkulunkulu fanele ngiqale ngithandaze ecala asinako lokho naseBhayibhelini asukuthola sithola uPeter abizwa uPeter abizwa ngoba kwesinye isikhathi uzoba nombuzo ukuthi awubaba Ndebele yena akakhuleki sithola uPeter abizwa uKhoneliwe lapha masifunda incwadi yezenzo 10 ukuthi ayise umlayeza but emukuthandaza Baba Ndebele ngithi okay I get you somehow because angithi manje ngikhulekile endlini mangiphuma yeah unless umoya uthi futhi ngikhuleke and then futhi thina noma sesikhuleka singabantwana bakaNkulunkulu sila ebandleni likaJesu masikhuleka sikhuleke sihleli kanje siyaphansi ngamadolo umyalo wenkosi asumyalo wethu umyalo wenkosi melugoqo noma kanjani mase ngikhuleka phela usumngani wami lo ngikhuleka ku
omdala wenzuko omdala nakumakhehla angizala andlule angeke abantu sibavumele bayokhuleka eAvalon baguce becela inhlanhla mari kulo odala izulu nomhlaba bakhuleka nje behlele angeke uthole lo la eBhayibhelini ngepha uyothola nje la eBhayibhelini uma usikhuleka uyaphansi ngamadoda ufaka isuti emhlophe kwakho lo ngathi uyayithanda uzoyifunela into esustain yabona manje sengisho ukuthi bangamangali bathi hawu lo baba akakhuleka uvela ngene nje ezweni maye no Peter wathi makafika kukhoneliwe wavela nje wangena ezweni wakhuluma no Jesu makafika kubafundi bakhe sibona nje akhuluma nje kuphela asitholi kumthetho ukuthi sokuthola kunjalo ku wrong kodwa umuntu mayekwenza indaba iBhayibheli lisicindezele ekuthenini into masiyenze ngokuya ngayo lethe mangabe ngifuna ukuyenza la fanele ngiyephansi ngamadolo nani nginitshele ukuthi nani khulekani nawe khulekani iBhayibheli livuma ukuthi sikhuleke sonke ake sibuke nje incwadi ukuthi iBhayibheli liyavuma ukuthi sikhuleke sonke incwadi I think amahubo 62 yeah mangaphazami yeah la ukuthi iBhayibheli lithini uyabona yeah mara kakhulu bengingekho lapho bengilike thenini siseme kule mfundiso yabapostoli noma imfundiso yabafundi bakaJesu Mahubo I think 65 verse 2 65 verse 2 Psalm 65 verse 2 yeah iti oh you who listen to prayer all people will come to you yeah siqhubeka okay olalela imkhuleka ngithi abantu manje bathi masikhuleka sonke order ayibi khona uNkulunkulu na iBhayibheli liyaveza ukuthi wena ozwa imkhuleko yezinhlobo zonke zabantu abeza kuwe uyayizwa uNkulunkulu imkhuleko sibonile noJesu makazomonyuka phakathi kwabafundi bakhe ibanga lokuphonsa ilitshe wabatshela ukuthi nabo mabakhuleke manje akekho kumele akhuleke lomunye ngoba ifiso nelokotho zakho zaziwa mina ngizazi amaplan wakho asenhlizweni yakho namhlanje imicabango emizindlo yakho angiyazi wena fanele uzibekele leyo nkinga yakho kuNkulunkulu but umkhuleko wokuqala nje mawuvuka vele ekseni uyambonga uNkulunkulu ukuthi ukuvusile ukugcina noma ke ungawenzanga mari ngenhliziyo uyakusho uthi ngiyabonga uNkulunkulu ngivusile abanye abavuka manje ingakho ke noma kungenzakala uthola ukuthi ngena endaweni abantu nabo bahleli umoya uthi ngivulise ngibazise le ndaba ngizovela ngikhulume nje kubo ngoba sengikhulekile ngizovela ngikhulume nje kubo ngoba okokuqala mawuzokhuleka emntwini ongamazi uNkulunkulu awumazi lo muntu uNkulunkulu uyamazi ora ngamazi mawuzokhuleka wena kuye uba ngazuthi uyazenzisa ngoba uyonika uNkulunkulu ireport yakho phambi kwalo ongazi ekukhulekeni ukucoca kwakho noNkulunkulu and impendulo uyibhekelele ukuthi makuhamba kwesikhathi ukuthi lento bengiyicela ngoba siyacela siyabonga lento bengiyicela uyanginika lento bengiyibonga ibonga usasendlini uhambo lolukhulekele ngathi uNkulunkulu ngiyacela ekseni ungithwale ngisala lapha kaKristu ngisawuchuba indaba cedi bayeke mase ngifike phakathi kwabantu ngizenza umzenzisi omunye uzathi valana amehlo angeke futhi akufunde nako valana amehlo sikhulekile ngeke akufunde akavale yedwa mina ngihleli ngimbheke makaqedi uyothola lo ngimbhekile ngoba ngikho mina emkhulekile ngoba neBhayibheli ngeke lithi umuntu avala amehlo akakasho kanti leyo kuvala amehlo iphuma kumuntu
ayiphumi la eBhayibhelini. Ukuza I'm not sure to understand. Shuthi uthi lento ukukhulekela abantu is not in the Bible. Kukodwa ukukhulekela umuntu makagula lese uthi uyagula ucela ukuthi bamndebele ungikhulekela. Ngizosuka ngize kuwevele ngokukhulekela yenye into le. Yenye inkundla le. Iyodwa ke lenye ithi manje sengiyakhuleka manje valela amehlo ngiyakhuleka angizazi ifiso nelokotho zeni fanele nikhulekele nini fanele ngithi mina kini hayi asiyeni phansi ngamadolo sesiyakhuleka uzobeka ke lokho wena ukubekayo nawe ukubekayo nami ngokubekayo. Okay. Iphuma endleleni mangizothi all right valela amehlo sengiyakhuleka seyiphuma endleleni ngeke uyithole la into yakho. Maye kakhulu thina sibandla likaKristu Jesu asiphumi kule mfundiso yabapostoli leya ncwadi leya esayifunda yezenzo 2 evesini ka42 ithi bazinikela bema ekufundiseni kwabapostoli. Abapostoli banemfundiso ngoba bayinikwa uJesu. Manje la kunemfundiso khona kunokwenca mara mawunganamfundiso angeke uthi uyenca ngoba wencani ngoba kunemfundiso. Noma la unomthetho khona kunokuphuleka komthetho. Manje sikade ngazo zonke indlela ukuthi umthetho awuphuleki kaNkulunkulu uhamba njengoba awukhiphile kubafundi bakhe. Imfundiso ukuyithathe wayinika kuphi wayinika abapostoli abafundi bakhe yibo abamisa inkolo emhlabeni wonke njengoba kune Christianity. Christianity asihlangani nathi into yaqala abantu ama religion lawa amaningi la khona into yaqala abantu asingeni thina sibandla. Kanti mawungona awusi Christian angisho kanti ushutha awusi Christian kunomehluko phakathi kwe-Christianity ne-Christian. So lokho ngathatha ngazuthi inhlangano ethile i-Christianity abahamba ngendlela ecishe ngathi yaphuma la mawuyilandelela. Yeah manje akukho lokho eBhayibhelini ngeke ukuthole ukuthi kune-Christianity ngapha kunama-Christian kaJesu hayi Christianity. The word Christianity comes from Christian. Ithi ngithi uSathane uhlanganiphe kakhulu ziningi izinto zakaNkulunkulu azithe kancane. Phela njengoba uJesu Kristu anebandla noSathane unawo wakhe amabandla. Njengoba uJesu Kristu anomoya ingcwele noSathane unawo umoya nyana ocishe ufana nalo. But uzombamba kuphi umuntu uzombamba ekhulumeni. iBhayibheli lithi nizobabuka la ekwenzeni noma izithelo zabo nobabuka ngezithelo zabo ukuthi cha siyo. Manje uSathane unayo into ephansi ifana neyakaNkulunkulu. Namabantu uSathane ukhipha abantu naye bayokhankasa bakhankasela amabantu njengoba uNkulunkulu akhiphile noSathane wenzile. uNkulunkulu unezulu noSathane naye unezulu. Ayi into azenza kubantu uNkulunkulu unezambulo kubantu noSathane naye unezambulo kubantu. Manje mawubale nje ukuthi iChristianity thina sangeni lapho mawubale nje ukuthi religious lenda asangeni lapho thina siyibandla nje likaJesu kuphela. Into yethu ayilungiswanga mawungathi uyaye kuChristianity uthola lento ilungisiwe lana. Yeah kunento engasafakwanga kunento futhi efakiwe khandwe yabantu. Ake sibuke nje la kancane kuMateyu 15 usalungisa lo Mateyu 15 Mateyu 15 kusho ukuthi ziningi izinto ezicalwa ngabantu okungafananga singene kuso. Mateyu 15 I think verse 8 and 9. Matthew 15 verse 8 and 9. verse 8. Yeah, and 9. Okay, Matthew 15 verse 8. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. They teach as doctrine. They teach as doctrine the precepts of men. Manje thina saphuma kulezo zinto zabantu. Once nje into kaNkulunkulu wayithi sesiphumile lapho kunaphila ukuphakathi. Akunaphila ukuphakathi. Manje umhlaba wonke imfundiso yabo inesandla somuntu. Njengoba sengishilo nje ukuthi mangikhuleka ngiyaphansi bona makakhuleka uma ngenyawo
azahamba agcwala indlu yonke angeke wenze njalo uNkulunkulu akuna order lapho uNkulunkulu uyahlela makhulu manje sokujwayelekile kuba ngathi yiko manje imfundiso yobani imfundiso yomuntu So uyangizwa masithi ngithi ngakuzwa. yeah manje siphumile thina emfundisweni komuntu sihamba ngemfundiso kaJesu ayinike kuphi ayinike abapostoli sihamba ngedoctrine yabapostoli uNkulunkulu ne-order. uNkulunkulu une-order Ayikho lento ukusenza umathanda. uzoloku uthandaza uhamba uyaphansi phezulu ugcwala yonke lento ufaka izandla ezikhwameni why Jesu angakwenzanga lokho ake sibuke uJesu wenze njani yena makakhuleka la encwadini kaLuka think 21 sifundo 40 ya kuLuka 22 sifundo 41 sibuke uJesu ukuthi makakhuleka wenze njani yena indodana kaNkulunkulu Luka 22 verse 41 And he withdrew about a stone's throw beyond them, where he knelt down and prayed. no wema ngenyawo thandaza isho njalo nge Uthi goqe wathanda. manje lozoma ngeenyawo imfundiso kaBandeke ile mfundiso thina siphume kuyo sema kule mfundiso yabapostoli manje masimela kule mfundiso yabapostoli si enemy ye Christianity si enemy ye religious lezabantu si enemy yabo ngoba asikwenze lo even noma sokuvela isife emndenini uthola ukuthi lo ya ukule sonto elithile mina ngukule bandla leka Jesu fanele siphambane ngoba noma bangene basukuma beme ngeenyawo mina ngiyaphansi ngabantu bothi mabavula amehlo awunanga undebelo ukuthi uyathanda ngamanye amagama babona ngathi uthi ngiyabadlulaza kanti no usuke ngafundi iBhayibheli inkinga ukungalifundi iBhayibheli iBhayibheli ifanele ukuliphathela ukuthi ulazi ake sibuke futhi uMateyu 6 sibuke nje umkhuleko sizophuma futhi lapho Matthew 6 verse 5 yeah verse 5 manje indaba kaNkulunkulu asifaki ispice asiyenzi nix sikhipha injalo And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues. For they love to pray in the synagogues and on the street corners to be seen by others. bathanda ukuthandaza benze njani standing manje mawuzokhuleka kuNkulunkulu mengenyawo sikhula abazali bethu bethulela ibhuni isigcoka guce phansi afuna umsebenzi akusuNkulunkulu umuntu amgucele ngoba acela lokho akucelayo ucela indawo yokuhlala ucela umsebenzi athula isigcoka guce manje lo wadala izulu umthambo zoma ngenyawo wena ungubani fanele uye phansi amadolo maningi amavesi angakufakazela lokho mara ngikho ke lapho manje imfundiso lo Jesu athuma abafundi bakhe ukuthi boyenza abanye abafundi samba ngayo umuntu wesifazane uyafundiswa nokugcoka ngoba uzohamba ngcono phela mangafundiswa ithini kahle kahle ngokugqoka umuntu wesifazane ake sibuke iBhayibheli la ku ncwadi kaTimothy 2 verse ka9 sizwe nje ukugcoka Lokugqoka komzalwane. ukugcoka fanele kube nesidima kube nesithunzi ya verse ka9 fanele kube nesithunzi ukugcoka angeke ugcoke noma kanjani uzofaka ama-petlas le Petlas. uthi uyikhona bokunika amagama mosaba ngizohamba kanjani nawe mhlawumbe uMandebele ngihamba naye ufaka ama-petlas ayifonde nje 2 verse 9 ithini uthole iphe yokucala First Timothy. First Timothy verse 9. In chapter 2 verse 9. yeah mangabe akusiyo ngizokutshela It instructions to women. yeah mfundela u9 Likewise, I want the women to adorn themselves with respectable apparel, with modesty and with self-control, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes. okay yezwa ukuthi mabagcoke kanjani modest la meeting ikhuluma isithi ngokunjalo nabesifazane mabagcoke izingubo ezifaneleyo
zikhona ingubo ezingafanelekanga ukuthi wesifazana angazigcoka mangabe unomoya kaNkulunkulu uthi noma afika esitolo abone hayi lesicepheza hayi lesisikiwe lesi afanele azigcoka izinto enjalo afanele angene emabhrukweni ibhruko likhipha ipicture yomuntu wesifazana injalo afanele angagcoka kanjalo akagcoka ngakahle makagcoke kanjalo mos that's why incwadi kaDeuteronomy 22 evesini ka5 ithi wesifazana makangagcoka kwendoda nendoda mayangagcoka kwesifazana kusho iBhayibheli akusho mina manje le doctrine yabapostoli bafundiswa besifazana ukuthi bagcoke kanjani ngoba sesinabantu abanye njengama-gay uthatha umuntu usegqoke into abesifazane kwenziwa nje ama-gay siyabancenga nawo ngithi ukuthi abuye eze kuNkulunkulu but ngeke umnike umthetho akakaphenduki kepha uNkulunkulu udale wesilisa wadale wesifazane bazikhethele ukuthi bangene kulowo moya lo umoya ukuthi ngubaba kanje ngizoba umama umoya lo bangenayo but mawungawulisi lo moya uzokuncoba and uzogcina uyilento efuna lo moya lo moya ungena ngaphakathi ku ukuchinje isimilo sakho from ngaphakathi uzokhuluma ngevoice yomuntu wesifazane kungene lo moya ngaphakathi kwakho uzosengikhuluma ngevoice yendoda kungene lo moya ngaphakathi Deswaya abanye bambe basizakala uNkulunkulu ambe yabahawukela but mawungakamthanda uNkulunkulu akululanga ukuthi ungabe uphenduke kuleso spirit esekungenile imbewu yonke etshalwa uSathane empilweni zabantu uNkulunkulu usadale nje wesifazane nowesilisa leBhayibheli ke lifuna ukuthi siphile lo mpilo iSodoma neGomora wayebhubhisa ngoba lo moya bosokhona futhi manje siyabakhalela siyabazwela siyabancenga ukuthi uNkulunkulu ngathi abahawukela ngabasiza babe yilento uNkulunkulu abadala kuyi akupheleli lapho kuphela namhlanje mawuthi uyabheka kunabantwana sabathandana nabo Steve Father mari bokumntwana wakhe umama uyashwana sakathandana neSteve Father umoya ongenile into sugar daddy ukuthi that's right umoya ongenile kuma Ben 10 umoya ongenile obusayo akuyibukela kuba Efesi 2 umoya ongenile Ncwadi yabaseFeso chapter 2 umoya ongenile osebenzayo yeah I think verse 3 All of us also lived among them at one time, fulfilling the cravings of our flesh and indulging its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature children of wrath. Iqale ku verse 2 verse 2 and 3. Yeah, ifunde 2 verse 2 and 3. Okay, verse 2. In which you used to walk when you conformed to the ways of this world and of the ruler of the power of the air, the spirit who is now at work in the sons of disobedience. Mm-hmm. All of us also lived among them at one time, fulfilling the cravings of our flesh and indulging its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature children of wrath. Ngithande kakhulu verse 2. Phinda nje verse 2. Verse 2 it in which you used to walk when you conformed to the ways of this world and of the ruler of the power of the air, the spirit who is now at work in the sons of disobedience. Uyasebenza ke lo moya kulabantwana. Uyasebenza. Uyabalayela, uyababusa. Manje bona bathatha ngazo ukuhlakanipha. Kanti no umoya obaphushela ukuthi babe kude kakhulu nakoNkulunkulu, babe kude kakhulu nenhlonipho respect. Baphushela lapho lo moya. And uyabasebenzisa ngendlela uthanda ngayo. Ikhosana abafana abancane bathana noma abadala. Yeah, ulo moya uyababusa. Uyothi makathi phaphama impilo ihambile akana nix. Akunanto yenzile and uthwalile seka iscript. Umoya osebenzayo kubantwana bokungalaleli. Uyosizakala kuphela umuntu makaphenduke eza kuJesu akhona. Manje imfundiso ke kaJesu asichinji sithatha injalo. Iyakuhlula ikuhluli sithatha injalo. Wesifazana uyathwala ekhanda. Indoda ayithwali. Ingathwala njengoba nihleli. Mase sithi yakhuleka
isigqoko iBhayibheli lithi masehle kusho iBhayibheli akusho mina wesifazane nafanele athwale abe nophawu for ingilosi angithi manje owesifazane akekho umuntu ungamele nje abantwana owesifazane indoda inhloko yakhe ingamele yena iyambusa but hayi ngokuhlukumeza ngepha ngokumthanda ngazo zonke izinto manje uye fanele ahlala athwele ekhanda somela hlala athwele always or uthwala kuphela mekuthandazwa ongathwala kuphela makuthandazwa lo soyintombazana ngepha lo semzini sishadile fanele ahlala athwele emzini kuyathwala ngoba nenwele zothi ihlobisela abantu uyothi ihlobisela abantu ngoba nangu wena ukhona ihlobisela abantu inwele ihlobisela mina manje uzozibona ke masenise ukuthi hayi inwele zakhe zinhle hayi la estradini kusho iBhayibheli lento ukuthi uthi sefaka amasiko uyiluka ufaka ulande imimoya ke manje sekalanda imimoya ke manje ezoniphuphisa kabi awu phela isitho leso somuntu inwele isitho somuntu kune show eyavela la ku TV la bazithatha khona lenwele bazipheke zitlinwe bese bozithengisa angeke uNkulunkulu angibumbe ngalendlela ngibe necomplaint ngamanye amagama uthi usebenzela uNkulunkulu mara une complaint ngaphakathi akanelisekanga impilo yakhe njengoba nale complexion enginayo fanele abuye ayothenga ukuthi achange uthi uya makeup inwele azenze zibe emnyama manje akamkeli ukuthi isikhathi siyahamba unenkinga aliphethe iBhayibheli le unenkinga aliphethe le Bible akalizwa ukuthi uthi usudayini wele ukhiphe imali yakhe wothenga iBhayibheli angalizwa ukuthi lithini kuye ukuthi lithi iBhayibheli makangahlobisi ngenwele ezilukiwe makangahlobisi nangamagolide uright njengoba uNkulunkulu akudale unjalo engakho nabasha bethu siyabafundisa ukuthi ningayi ngefashion yempahla ngoba nje ukuthi umzimba wakho ungabi ngcono ungayi ngefashion thenga into eaffordayo ungathenga into ongayi-afford uze ungene kubomashonisa ngoba ufuna uthenga into ongayi-afford mara uthi uyikholwa zakutshela ukuthi asiyikholwa manje ibandla lakaJesu-ke limile la emfundisweni yabapostoli akekho omunye afanele achamuke azotshintsha le mfundiso otshintsha le mfundiso siyamchitha otshintsha nje le mfundiso siyamlahla ake sibukela ku 1 John chapter 2 verse ka 6 1 John chapter 2 verse ka 6 ngoba sikhuluma ngenkolo fanele sifakazele ngemibhalo afananga siphume la kuJesu asiphume la kuJesu simala kuJesu nemfundiso verse 6 whoever claims to live in him must live as Jesus did. That's right. Ungaphambana noJesu mara uthi ngowaka Jesu uyathukana wenza noma yini uJesu akokwenza ngalo iBhayibheli lithi lo ingcondo uJesu bekanayo nathi masibe nayo leyo ingcondo uJesu bekanayo masibe nayo silwela lokho sonke ukuthi ibe ingcondo kaJesu yebo kunzima ukuthi ubekezele umuntu akuthuka ubekezele kubhlungu kunzima kepha ngoba sifuna ukuthi senze njengoba uJesu yenzile ngoba nayo imfundiso ushiye la kubafundi bakhe ukuthi basifundise sipractice impilo yasezulwini sila emhlabeni ngamanye amagama siphila lifestyle yobuKristu sila emhlabeni abantu bathi hayi akekho umuntu ongaphila ngokukholwa ukukholwa kunzima kepha fanele kube khona ke abakuphilayo ukukholwa asiphuze itshwala asibhemi asina divorce not divorce asina sithembu uthathile awuna sithembu vele yasikho lokho ukuthi oSolomon babe nabakhosikazi ukuduka ajika amcakile mayilandelela indaba kaSolomon uyifunda yagcina imcakile impilo ukuduka mangizothanda umunye umfazi maybe 2 ukuduka angeke ngibathande ngokufana lo gcina ngomthanda ungidlula lo kuqala nje iBhayibheli lithi indoda mayibe nomfazi 1 hayi 2 manje ingakho abantu bazicalele yabo into efana yakaJesu ukuze bazokwazi ukwenza lezo zinto kusho manje sekungena phakathi ukakasho ukuthi hawo ingane esontweni ethile bathatha 5 bathatha 6
baphumile la bahamba ngemfundiso yomuntu hayi ngale kaJesu Anento ukuthi abantu abadala thatha ingane ezincane baphumile la bathatha abantwana babo baphumile la masihlangana nabo thina sibatshela ukuthi beze la kule ioriginal manje ibandla likaJesu alicalwa umuntu njengoba alicalwa uye thina siyathasiselwa kubo asina founder yethu uJesu ayike owner owner uJesu sicela umhlaba wonke sikhona eSoweto sikhona eCwacwa sikhona eCape sikhona eKZN ibandla likaJesu ama branch asakazekile umhlaba wonke sigcwele eGauteng umhlaba wonke njengoba sikhona naseVaal ibandla likaJesu sikhona eSprite sikhona eTsakani ibandla likaJesu lisakazeke umhlaba wonke sihamba ngemfundiso yini siye simemane kwesinye isikhathi siyokhonza ndawonye sichache indawo sikhonze ndawonye so umlibele akunagama just ibandla likaJesu akunagama sokuyigama lelo ukuthi ibandla likaJesu sokuyigama ngoba uzothi liphi ibandla ake sibuke la incwadi yabaRoma sizwe ukuthi mababhalelana izincwadi bebabhalelana babizana ngokuthini Romans 16:16 sizwe ukuthi ngoba ayikho into engabizwa igama elingethwanga umuntu elizethe lona automatically so uyangeza ukuthi ngithi yeah understand so bangavela abanye abantu bathi nabo bayibandla likaJesu imnandi mara abayenzi imnandi ke sizobabambana abayenzi ngalendlela sizobabambana ukuthi akusiyilo akusile sizobabambana asizwe mababhalelana incwadi bebathini Romans 16:16. yes Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ send greetings. yeah la isizulwini ithi amabandla kaKristu Jesu sokuyigama alethwanga umuntu automatically ukholwa kuJesu soba ngowakaJesu naye ushilo uthi hambani emhlabeni wonke nenze izizwe zonke abafundi bami hayi abenu abami namhlanje abantu benza into yakhe akasenzi lento abathunywe yona manje singaba kaJesu ke kanjalo kufanele sihlaleke la kuJesu sihambe njengoba uJesu ahamba sibandla lakhe kanjalo sikholwe egameni likaJesu lelo gama liyindlu yethu asiphumi sihlala lapho manje ingakho ngithi izinto eziningi ezingekho asidlandanga kepha silingise lapho ngoba inkolo siyayikopisha kwabanye laba abambe ngaphambili kwethu ukuthi benze njani nathi senza kanjalo asizi nento entsha weza nento entsha sophumile kuJesu awusaso uJesu saso wakaJesu ingakho nalasi ngithe noma ngabe siyashadisa iservice iyafana noma ngabe siyangcwaba iservice iyafana noma ngabe kuphakathi kweviki noma iweekend iservice iyafana ayikho into esizoyichinja noma sesithatha umuntu sesimuse emathuneni akekho ozohamba phambili kwakhe ephethe iBhayibheli efunda akukho uthi service yafana usho kanjani khona service yomshado abayenza for umshado khona service abayenza mawungabuka emasontweni kusho mhlamba ukakabuka amasonto ngiphonse ngakukhama nento ongekho mawunganaka amasonto ayifana ama service thina nje iblesiye nje ngishonile mina namhlanje kunenkonzo asikho isidingo sokuthi bakhulume ngami kufundiswa labantu abaphilayo ukuthi mabacini bakwamukele lokho into yabantu bonke iBhayibheli selisitshela ngaphambili umfundi asikho isidingo somfusa kamfundisi ukuthi akhulume ngawo fanele ukukhuluma ngaloko asifela uJesu phela uzokhuluma ngamathini ngamamethi ukhulumile nami sisaphila uzokhuluma thini ngamathini mara sengikhulumela ukuthi angithi for instance John umngcabo kuba neprogram kuza abantu loved ones bazokhuluma phambili bakhulume ngawe that's why ngibuza ukuthi umfundisi kuphela was not supposed to do that nabantu asiba angeke sibanike ithuba ngoba abantu abangayazi inkolo kaJesu uzofaka into engekho lapha uyayibona indaba
athi abantwana sebazolamba manje akhalisa abantwana athi abantwana sebazolamba manje nje i-memorial service nje ayikho even noma sebathathe sebafundi obituary bathi fanele niculele phansi umdlalo nje wabantu bonke Hawu. Awungeke futhi ufunda into abantu bazozwa kanjani okokucala afananga ukhulume kukhali Gadari ngapha isholo phansi Gadari ufanele bona kuyahlotshiswa mos lapho kuyahlotshiswa lapho uNkulunkulu weza ubuhlungu makungena ukufa yena nangomuntu sekakuhlobisa ukufa kube kuhle makufika ngathi izibuhlungu siyakhala fanele nje bazokucinisa laba abangashonanga laba abaphilayo babacinisa sisanye ngithi mina noma kungachama umlilo ibhokisi lihlelile fanele sibaleke thina esiphilayo ngoba lapha kunalutho iBhayibheli lithi abafila abazilutho kepha abaphilayo yibo abaziyo ukuthi bazofa kusasa umuntu bafila akasazilutho ingqondo le iyema uNkulunkulu uyayivalify ufuna ukubuza Chris sikakavali ngiyafaka imbuzo sikakavali ukuthi phela sengiyanaka ukuthi phela sesiyenza impilo yethu yonke aboma funeral abo memorial service kepha ke angeke ukuphele lokho futhi noko kaNkulunkulu ngeke ukuphele kunezinto ezizochubeka azabuye uJesu ngeke zisaphela njengamasonto ngeke asaphela alikho isonto lizovalwa manje athi hayi ngiyalivala vele ngoba belambe wrong ngoba baningi abantu abaye bathi bakholwa la wathi ufuna certificate sakhe bale nabo la certificate athi no ngeke usikunika certificate thina sizochubeka ngecertificate thina sithanda lenkolo sebayayithanda abantu inkolo engasiyo manje ngeke kuphele nokuduka ngeke kuphele kepha beqiniso siyancenga ukuthi ibe khona ingcosana uNkulunkulu azoyithola ngoba iqiniso njengoba uNkulunkulu alimisile emhlabeni noSathane wamisile amanga emhlabeni ukuthi abe nabantu bakhe abadukisayo impilo nje ichubekayo manje ngako ngithi abantu ke bayibalekile lemfundiso bayibona ukuthi hayi lemfundiso inzima le bacala kwabonke bacala kwabo njengoba manje siya kunama holiday amakhulu kunabantu sawubhadala isigcoko somfundisi uyobhadala ibhandle likamfundisi imali njalo akukho la yabona ukuthi inkolo kaJesu njani maye ngako ke sincenga umhlaba wonke Good Friday ayikho ngoba be ayikho ngeke uyithole eBhayibhelini ayikho into yabantu kanti kwenziwani bamfundisi ngeke bathi ilanga lokufa kwaJesu nokuvuka kwaJesu amanga akukho eBhayibhelini akukho eBhayibhelini uJesu wafa laba abafundi bakaJesu abamile emfundisweni kaJesu alikho ilanga abaye bathi baliselebrate for uJesu ushonile alikho zange bakwenze into icalwa ngabantu ngoba ke kuma Easter yabantu mara akusiyindlela eshiwe eBhayibheli into ethandwa ngabantu ake sibuke la incwadini ukuthi abantu njengoba bedukisa abantu babadukisa kakhulu incwadi yabaseKolose 2 evesini ka8 maye iBhayibheli isikhuza kakhulu singasadukiswa umuntu sibambe lokho kuseBhayibhelini ongekho eBhayibhelini akukho uJesu wafaka i1 marumanga emasontweni bazokutshela ukuthi kusasa uyafa hawu uJesu lo wesizalo thina esewashona kudala nakusasa usafa wafaka i1 iBhayibheli lisho njalo masilifunda wafunda uvesi ka8 Colossians 2 yeah verse 8 See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. manje iBhayibheli ke lithi singadukiswa umuntu ngemfundiso ezinhle abantu asadukiswa umuntu thina simela into mayingekho la kusiyo mayikhona la yiyo mayingekho la kusiyo imfundiso zabantu ke zonke lezi ezime ngazuthi kudala zikhona hayi imfundiso zabantu manje ukhumbule njengoba babona uGodima bebakhona esikhathini sakaJesu njengoba bangazange aphenduka uNogodima lonke lelo bantu
lizela abantu abangahambi ngeBhayibheli. Ibandla uPaul aphume kulo azange liphenduke, kwaphenduka uPaul kuphela. Lizale abantu abachubeka ngemfundiso eagainst lekaNkulunkulu. Wonke lamabandla beyakhona esikhathini sakaJesu. Yena makaqale lakhe ibandla achubekile ngemfundiso yabo yokuduka. Ibandla lababhali, ibandla labafarisi, ibandla labesentusi lichubekile ngemfundiso yabo ngasemfundiso kaJesu. Manje into vele mawukhula ikhona ekhaya uthatha ngazi ukuthi i-right. Noma ngabe ukhule ekhaya ukuthakapha uthatha ngazi ukuthi ku-right. Manje Fundiso. akuselula ukuthi iyawuphume kuyo. Ngaphandle ukuthi nje uNkulunkulu nje ayihlule vele inhliziyo yakho. Manje ukuduka kuvamile, fanele sikuvumele ukuthi ukuduka kukhona, kepha abalithanda iqiniso bazoza kuJesu. Bahlale kuJesu, babe ngabakaJesu, uJesu abe ngowabo. Akafakalelwa nje umuntu ukuthi ungowakaJesu, no. Akafakalelwa. Akundebele siyabonga, sikubone futhi ngokuzayo, siyabonga ngeimfundiso. Sibonga kakhulu egameni likaJesu. Siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu anenze kahle nani. Hayi siyabonga kakhulu. Yeah, we out as usual. Super Mdebele next time. Otherwise, on Sunday in camera, this thing is usual. I got my man James and I got my man Ganda do one story at the time and one testimony at the time. Yeah, we out, James.